Nagajingelang kabalapan lang hapadang katarat education ke sarkar jela banyakran halor kimat jing dawa jogi nohikai SSA kamtam hakabayday bagajingkan tiyo ya ketulap ya kaban nakal yang juga tenan kalau bertha eka all Meghalaya SSA School Teachers Association AMSSASTA ban pa dagajing tho kumta haka khandai tarik no pra arja arpusau haka jing khot jong commissioner but secretary katanat education u Vijay Mantri IAS kinoi lam ka AMSSASTA kilay poi hapok office tray kam jong u ringkat ki jing tho ki bala pinbet pinbyang na kabenta kanika kam habakran sikilat pathai kubor kinoi lam bakentop yo ba Peter Terniang u president nolor ba wan pendap hi lapang kilaong panakaliang ka association kala dep ban ai ka jing tho show commissioner but secretary habaya day bat ban kentiu no ai katulap jongki dasis 4% da ka baong ru ban nakaliang u menteri unsa khot byang yaki syaka jing yalang hakini kisngi ban wan Nolor kata kila ongru bagi nohikai kim day bansa elam bakla lor kani kamat badban kentu yaki bakin up kumba ka sarkar kala ai ka jingkular. Last meeting bagi syong hak patrik akan jumpat jong ka department ini. Te kala suggest ini kumki ya ka asun kejuni namar bagi dawa yang announcement. Kilapan kilapatha ini bagin perikhelem lagi jong ki view bagi opinion kejuni hak bagi bagi ka announcement jong ka sari kejuni. Te kumta kani ka singi ngilayo mereka jing phone ke jungi lawan kendu bat ngilayo ru ban bo ya kanika proposal ke jungi lang banta kanika enhancement ke jungi bat nakaliang jong i commissioner ru la pular ban yo ban yakren ni kani namar balong hakabidi bat ka ji procure log hi ka final decision ke jong ka finance dan dari swaban simi kata nakaliang jungi long ru ban ya consult lang bat PG officer bat hakakan ngau tarik ilabu biang ya ka meeting begini ya kendu biang bat kibai bat ke officer jong ka department bagini yo ban ya keren ya cerita ya hak bedi kanika proposal ke bangi ngila samit mutasni hak kanika janmit tu pila pun betai ngi katno kata proposal jong pibo aga proposal ku mangila penmanghi ke dei na benta kanika 100% hi ke bangila dawa but nang tu nomor ba ka jing kerpat iki ngila pun kre ru ye kibai pat ki option na benta government hak bedi bat ka ngila lada kamla 100% ngila bu sakai 80% ka bedi full enhancement but 50% with benefits ke bagi labu lembat kiwi pat ki kendon kum ka EPF ka annual increment nong ta ka seniority increment nang ta pada umju ha ka bidai bat kenika one time pension scheme na banta jing ni kai ha jing kai SSC ha bagi song that ha kam ngu kini gidi gidi pen kre nak liang ni bat ni kerman bah kani khanyo trik adien ba nak liang commissioner ilayo banyak biang bat ki officer jong ka department Tela fix ini bagin yo banyak kenduk lang baro hak khatyo tarik insyo banyak keren banyak tai yang hak tingkat ibu abad kepan ibu abad pensau segi parani kai bar khoi juga jelas ba kim hak beri ke enhancement kim di ban ki kore kim di ban sya alam bakla kim di tungin up kumbang kala kular kesokar haru penai sugri di hak di kasih kurun tang lekin do bagi ya pentau biang maju commercial secretary tidak kena joi uang kumala kular hau arpoi trik jo benai Oktober ar yang pusau hapo secretariat kata kilakot yang ini pada keren hak kepo bagi syok kelak ngor ting uang ba up hadu benai Februari bat yak ke bakasol kala bende kan sapen dikena hau benai Februari di depan di paranikai bakim dari Bandon kira no gajing semua konyo lati ban kerki ha kebre kanika jing dawa jung nak sokan Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya